Oy, Ella, bumangon ka man dita. Bigbigat pa'y laang agid ida kakitday. Makaturturog ak nga rod, nanang. Apay, napnapanan nyo ngamin idirabi itinobyaw. Kunak mo't alikli ka munday di alalakay. Kunak mo't asinaamaw, ngam natangkan ti ulaw. Ay, ayatak ni Jerry, nanang. Ay, ayatan. Kasi a klase ti lalakay ti ayatan, arta. Nanang. Ha? Madamag ko pa'y nga agkoyog kayaw. Dakas ka kanya kela. Diyak kayatan amakita ti panagropro-ropa da yanubyaw. Nawatam! Rabiain, ngam awan pa'y lajay kapsat mo. Napnapanan naman ngatan. Napan ijay balay da Jerry anubyo na ananang. Anya, ay na talaga pagpongpong totanak da iya babae. Ha? Awanan, isaon ti mangidandanon iti bagi na ijay balay ti lalaki. Kasano, paritan nyo mat ngamin asumarungkar tinobyo na dito'y balay, nanang. Wan tadyak kayak day di alalaki aparay ti kapsat mo. Anyamat day di ngay. Menalam ngagbartag. Inaldaw amapan aginom ija istaur. Kat, anya nga rod ti mabalin nyo ngay, no iso ti ay ayatin na nanang. Ay, basta yak kayak. Anya ngay ti masakbayan na iti day di alalaki. Ha? Kayo nakman, tayin tasurutan jay kapsat mo. Ay nananang, saanin, di kay lagmain. Addan panunot ni Ella, saanin nga ubing abasit tapno surutan tayo. No di ka umay, siyak ti mapan. Parwaram ti anak kaw landaw, tayawid kaw. Jak kayak ti anak mo para iti anak kaw. Kajemet anak mo ti mangidandanon iti bagina dito'y balay kabsat. Anyat mabaling ko ngay. Ha? May sakamot lando. Iso nga artak dagiti anak mo. Takas tati makit-kita da ken ka. Unay ka na ya. Gagagay na. Pagpalpalabasan lang mati oras. Ela! Romwar ka man dita! Mangibabain ka, babae! Unay kayo matin, nanang. Da kayo ti mangibabain. Tao may kayo mangriribok dito'y. Agawitan, oray agbakbakit kan abalasang, no day tamad la alalaki ti pagtungpalam. Nanang masikuga kun. Iswadyak mabalin na sinaan ni Jerry. Anya, ayan niya kamutan, Ela. Di ka la nagpampanunot matan, anak ka. Hinay-aywanan ka idisikog ka. Aging ka idimpas ngay ka. Ganiti pa nagdakal mo. Saita, kastala klase ti lalaki ti pakiasawaam. Ayun na anak ka. Pasensya kayo, nanang, na may ayatak ni Jerry. Iso lang ti kayat ko pakiasawaan. Ay, balayan. Dagit ubing ti masurot. Wala! Ngampadam nga artak jay anak mo apakiasawan ti anak ka. Kasano langan ti anak ko kan ti agbalin nga po ko. No artak mo ti anak mo. Agbalbaliw to ti anak ko. Itong mga sawan na balayan. Nanang! Masakit tinakam ti inam. Ella. Pasensyaan nyo lang kuman ti panagsasaw ti inak, tatang. Alala. Bye-bye, mo. Agaw kayo kitin doon eh. Mangantayaw. Mabisinak. Nanang, manual dawan adi kay matagtagar eh. Apa yan? Mangan kayon di kay nangan itay agsapa. Ay, kapsutak amang pampanunod iti inaramid ti kapsat mo. Binagbagaak mo at iti husto. Ngamapay adi na pinili tinakiinayatan na. Kasintulaang iti sidong dayjay ajiray. Ala, awatin yun tani masikugan ni Ella. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Nagsayang ti kapsat mo. Taartek mo't di pakiasawaan na. Barang agbalbaliw tumot laang
Ado mo ti amok akasta nanang. Mamartek idi baro. Ngam idi nang asawa, nagbalbaliw. Ha! Patpatsam. Talaga akit di apulida Kat oray mat ngamin jay amada, artag. Napuklan nga artag. Nanang, iso asi ka Josay. Kitaam ti pakirelasyonam, ti pakiasawaam. Pilyam tay awan bisyo na. Tay nagagag, tay responsablay, tay narispitaw, day tay man nakimisa, day tay saan anaimaw, nadungaw, managtulaw, naulimag, kan aminan akinasaya at may sa tao. Ala, nagrigat samot ti agsapol iti kasta ang klase ti lalaki nanang. Adapay nga takas na abaro itan? Adda, apay katawanan ngay. No kayat mo, siyak tagsapol iti parakan ka. Jay kabsat mo iti bunyag di takaruba. Nasingput day jay, nagagat pa'y. Jak kayat nanang. Ay na, oray saan agwapo day jay tanagagag. Oray di kanto agtrabaho, mabalin tanagagat day jay. Apay, gwapaw ti sapsapulam aya. An-anwam tagwapaw no nabisyo mag. Ay na, gwapo man kan saan. Agpapadamat amin nga dabisyo da, nanang. Kan adamat dagitay gwapo anasingpet. Ay na, di ka lang makias-asawan no saan akas iti kabagis mo iti bunyag ti pagtungpalam. Awan riknak iti dayja a tao. Kabsat laang ti pangibilbilangakan kwa na. Takabagis ko kat ngarud iti bunyag. Manang, sikat ti maid of honor mi Tanimanong lino mo ti best man. Ala, apay ngay apagpartnerin na kami kinilino, Ella. Awan mo't dakas na, manang. Makaamo ka nga rod. Ay, kaya't kunti agpud no kininanang. Ngam mabuta nga. Pagbutngam ko ma. Awan mo't lat maramidan na no bilang. Unangam ang mga no ma-stress manan. Maasyanak mo't lang nga rod iti inata, Ella. Wanang maawatan ng tumot laang. Into nagbaybayag, manang. Ato'y tinatkudak inangal daw, Ela. Ay na, nabartag ka manan. Kalkalpas pa ilati kasartang nagbartag ka manan. Sa anak anabartak bagat, nakainumak lang. Amok materaramedag, sigamat. Alalaing kagsukat nga rodin tamangan kan. Ay, nabsukak pa'y bagat. Ala, kaya't kunti maturog. Ala, idulin mo day ta agwarta. May mga orasyon, nana. Umay ko man ito to'y mangga kin santol nga impala ni Josie. Ha, day, apay, aglaklako ka iti manggakan santol, lino. Sana na. Mulami da ito. Itid ko kini Josie. Imawag namin itay kat nagpala. Anya, Madi ka no te bagbagi na. Iso nga inyag kun dito Nana. sige, iti sumlata ditan, taitad ko no madamdama. Nana, mabaling ka niya. Sakti bangtid kin ko na. Ha, ay saanan, taday jay silid na. Agid da, masadot abumangaw. Sumra ka kiti silid na, Nana. Ay saan? Nabartag ka? Sumra ka iti silid ti anak ka? Ay agawid ka kitday. Nagpapadaan nyo nga agamat ti artag. Saan mo't, Nana? Agas lang, di bambanog? Sige, agawid kan lino. Sige nga rod, Nana. Pakitid yun to nga rod kini Josie dagito, Ta, makapangpangan ka unay kay. Apay ngaglaladot ka, Jose. Anyat marikrik nam aya, nasakit ti ulam, agbara ka. Saan nanang? Ngam, maditirusok ko. Kan maulawak. Anya, apay ngay nga ta. Sorry, nanang. Ngam, masikugak. Anya, masikawg. Adaya nubiyaw.
Adda nanang. Nabayagan nga adda nagkinaawatan mi. Inlimod mi lang ang ti relasyon mi. Asina tinubyaw. Di da ko maunguntan nanang Asino tinubyaw kunak? Nilino nanang. Anya! Nilino akabsat ni Jiray nga asawa ti kabsat baw? Wala nang. Iso ti ama to'y ininawal. Ay na! Unay kamutan. Ay, nailawan lang arudan jay kapsat mo. Tinulad mo pa'y laang mat. Oray kumano saan na kapsat ti tinutupam. Awan mat dakas na, tabarumat. Wan baraw, ngam artek mat laakas iti asawa ti kapsat mo. Anya mat ti kastan. Amo mga artek tinutupam. Nasingput mat ni Lino, nga oray artek nanang. Natulagan ti kasar dagiti anak tarita. Ne. Apa nga kaslasan ka anaragsak abalayan? Ay, talaga sa anak ka naragsak. Siyak siguron ti kalilidayan nga ina dito'y rabaw ti daga. Ha? Ay, unay matikas gasat dagiti anak kun aya. Tagpadadamo lakit din nga artek dagiti nakiasawaan da. Ay, piman mat dagiti anak ko. Ay, sa nabalay abalayan. Tanasing pa dagiti anak ko no nabartek da. Sandang agkabing. Mamartek dagiti dua manugang ko. Sa mamartek pa'y ti abalayan ko. Ah? Pampanunutek pa'y kit din. No anya launay tinagbasulan mi nga ikarkaro mi ita. Tapayakas ka dagiti anak mo. Tinagtungpalan dagiti anak ko. Ay, kita basit adagiti isaw-sawang mo abalayan ta. Makapasakit mo't itirik na. Apay, di mo maaklon ay ati kinapudnaw abalayan Lucia. Katagpay sumat. Sige, patuloyan min abalayan. Agkayo kami ni iti mausar inton kasar. Ala, abalayan. Abalayan. Agsala taman. Unay kamot ang abalayan. Mangipapain ka. Nabarbartek ka. Kaaldawan ti kasar ti anak mo. Nabartek ka manan. Oray, kini abalayan ko na yan. Oray, nakabisuot ka. Napintas ka mo ilatan niya. Ingka ka maturugan. Tapos mausawan ka. Imbes nga asikasyon dagiti bisita. Nagbartek ka mo. Anya klasim nga ama. Oh, naikit ni abalayan nila yan. Umay ka kita agsalat ha. Pagan ano ka kuma? Di oray awawan. Umay ka kin. Ay, ipatanak din ako yun doon. Magipapain ka. Umay ka kin. Agsalat sa karuma abalayan. Ay, awa mo dagas na kin. Umay ka abalayan. Umay ka. Good morning, abalayan. Apay, anyat masapul mo. Ay, umayak ko maagkid daw iti dispensa. Gapo iti, kinadagulit ko iti rabi ijay kasaran. Amok na iti inararamid ko, abalayan. So nalahan ta, napukaw tibain ko. Gapo iti arak. Ay, sorry abalayan ha. Pasensyakan. Ay, mala. Umunag ka, tagkapi ka. Ay na, agyaman na kabalayan. Agmay-may sakan sa dito ibalay nyo, abalayan. Una, tainyawi din dagiti anak mo, dagiti dua nga anak ko. Huwag nga, Rod. Kastamit nga na talaga, abalayan. Sa nabalay, tanalawa mo di balay apag naitanda. Bagbaga amot nga ro dagijay anak mo Sardengan dan ti panagbarbartek da. Tapno saan anak kakaasi dagiti anak ko iti sidong da. Ay na, awan ti rumbang apagdanaga mabalayan. Ngamin, oray mamartag dagiti anak ko. Responsable na may nga asawa. Ay na, di mon ikalintagan dagiti nga anak mo. Kasano pumintas ti biyag da, no di da agbalbalew.
Agbalinsamot akal baryo ti biyag dagiti anak ko iti sitong da. Ay, saan na balayan? Ipanamnamak day taking ka. Ha? Si kamot gayam abalayan. Sumunod ka. Ay, saan na balayan? Ta mapanak pa'y agtrabaho. Indagas ko lato'y suman aginatang ko dita istaw. Naimbag lang nga ikapim. Ha? Ay kat agyaman abalayan. Ay, sige nga rin na balayan, ha? Mapanak ka. Ah. Apay nga taakas jay ni abalayan lando kanya. Idi manen na minsan akalman. Inikan nak iti ice cream. Palaman kan tinapay. Sa ita, suman manan. Ay, agayat nga ta kanya. Ay, apay nga'y akas to'y. Uray saksamot din kat agayat kan ko ana. Apayan nga'y akas to'y. Ay, nupod no ti atap ko nga agayat nilando kanya. Kat aklunak man, linamot ko dagiti sinasaok iti kalabas. Inuy-uyaw ko dagiti manugang kong arta. Nga makagasat kun samot ti amada nga artek metlaan. Ay, kasano day tuyan ngay. Agam, awan magdakdakas na nubilang lang. Nasaya at mata nakaumay kayo, nanang. Agtugaw kayo, nanang. Ay, agyaman nak. Kat, kumusta kayo? Iti sitong dagiti asawa yaw anak ka. Mayat, nanang. Uri kas di nga artak dagiti asawa may. Nasingput dalat ta kada kami, nanang. Nanang, nabartak daman kan saan, nasingput dalat tangagpadpada. Kasta aya, ay kit nasaya at nga ron no kasta. Ala, paspasin siya ang dakaon, gapo iti panagsasaok iti kalabas. Sapay ko matamaawatan dak anak ka. Ala, lipatan yung dayjay. Maawatan da kayo. Adaman damagag kada kayo anak ka. Nubilang adagarom kanya. Saan kayo kadi nga agungat? Ha? Ha? Ni, apay ko mga agungat kami ngay nanang. Ang asino ay at agar-aram kada kayo. Saan pa'y matkit di anagaram? Ngam amangan no iti mabiit, armon nakday jayon. Ay, kayat mi Tapno dakad kadwayo ijay balay, nanang. Ni, adan ni tatang. Ay, ala, sapay nagbadoy to'y purma. Ha? Anyan jay ko na yun, nanang. Awan anak ko. Ila, Lucy. Ada ka doon kasi mangpait. Nay, abalayan. Ada ka magayam. Ha? Sinong ay takadwam, landa. Tiagbalin ama ikadwa nga inadagiti anak ko, abalayan. Ni Rayma. Anya? Agawid ako nila. Diyos bagbagaan nyo dagiti asawa yo. Ibagayo, tagbalbaliw dan. Ijandan ti arak. Apay, anyat kayat da. Ilaklakay dan ti panagbarbartag da. Ay na, sinaan nyo laidan no sanda nga agbaliw. Ni, apa yan, nanang? Nakasingsingput kay laitay. Kandi mangan kayo pwede ti balay. Agsasango tayo kada tatang kan tinobya na. Ha? Agawid akon. Asino ti kapungtot yu ayan, nanang? Dagiti nga rod asawa yo. Ken kang runaan akapungtot ko. Kat ni abalayan landaw. Nga men. Iso at tinulad mo't dagiti anak na nga asawa yu mo't itan. Ha? Sige, mapanakaon. Agawid akaon. Apaman na nakaawid kijay balay, inrungab kon ti sakit tinakam ko. Sa bagay basol kumatkid di tanang namnamaak. Aklunag, gapo iti kinasingpet ni Lando kanyak na develop tirik nakken kwa na katyamok agayat met kanyak ngem saan met gayam.
Nailiw-liwag kumatlang ti amin, kat itain inot matan ti panagbalew dagiti manugang ko. Sana na kasi ti sigod nga inaldaw ti panagbartek da. Nga muray no kasta, naragsak matkit di dagiti anak ko iti sidong da. Alakastan, ti pagayam mo, Rita. Ala, pagyamanak ting ka pa nang ibinglay di tinaidumduma ka pa na sa pagayam Rita. Sapay kuma, tanakaradkad ka kanayon. Bueno, papagayam, ditan dinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Rita. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Nanabanje, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat ije palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita, iti day dya karo batayukan. Sapay kumaa, ta nagbalbali umatan. Ta among mati kinamaritis na. Gapukang kwa na, dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wala niya. Ngam iti kasdi a kinabayag na ije syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. At daak man na namang idarirag iti ayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Carloid. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam tulangan ti pumasyar niya. Ur-urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta taada pa'y papanak niya? Alangarod agsubli ak numalan. Kaya't sapay la ko mataad damat namnamakin ka. Inton malamlangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mon sakit diti agyan ije syudad Chari. Limukmag kamutan iti uray lang. Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Ay, hamo man nga kaskaso dato'y bagik. Isungarod nga agjaging akta kaya't kunti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga ito'y madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid ito'y. May liwak mat nga makisika. Ay, wan, nakitakmat na hindi di kalma ni Jay Palengke. Kadwa na mat Jay duwa nga anak na. Ngam apay nga kas Jay. Hanmat nga karkaro padagay Jay anak na. Agdumang amin ti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawamad. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasalungay, Chari. At nakadimot la namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, oray di palaang. Kunak nga ron, di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Karit nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si katima asawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, gyaman ak, Chari. Kunak lang no awan namnamakin kan. Tiningitin ko nga mga perme daturik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin kan, Chari. Oh, kamon dyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay kumangaron hanak to nga paldaangan niya. Saan to Apulos? Promise. Iraklon mo matgaya man niloy, Chari. Wan nang, di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay.
Nasingpot matkit din ni Lloyd, nagagat pa eh. Man nakaawat pa kit di ah. Ay, uwan na nang. Am-am mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita ka bang iba nga purok. Ay wala ha. Am-amok, apay ka de. Naglalaki mat gayam. Katno kasla Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa bali ti ama dagidya anak na agduma. Ay naanak ko, at dayta ka manin akunak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod idi damaw. Itataad da manin baro nga asawa na, naadaan damot iti anak. Isu nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Hey, sapay na istorya ko ni ija istor ni Nana Banji. Antomat nga men nga inlaw-lawag nga perpermen ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat ah. Tanya nga rod ti awag iti kastangar aramidem. Pakaisagmakam day ta, no di mo isardeng ti kastang aramid mo. Ikatuman ti kastang ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ngay may dito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na. Nalipat am sa matan di sinasaom idi namin san dito yung store ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isong agduma ti ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo no niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat sinasaw may papangkang kuana. Basol na matan ah. No sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na dag uli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Jak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mo't kadwa na asim mangpet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Jak amo Ay sus, saan man atila sasawam? Maalaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday ba nga? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit kita ka o nagkanrom-romwar ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat balo day jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang nagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang matalalaki, pati babae. Aya, ngam, aha? Amumpay, no pudno nga iskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine, kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Sige kit din tani. Adapi aramida. Day. Hello, aguraya. Weh, naglukon. Inidupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa. Pat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay,
No siya kakatang ko nga itulok nga kas jet aramidan da kanyak. Ay kustaya. Ay na kasi mga rodan wagpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi mat nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amo yu jebak na nga balo nga karo ba me. Ni ngay Ma'am Josephine. Boyfriend nan samot dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ije balay na. Uy, madlaw nga men nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti palda na. Tiyari, agawid tan. At dagur uray abisita mi ije balay. Ne, asino nga bisitak? Jak mo day jay, basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwa niya. Ituloy tayong tumanan ta agmimiteng. Numaminsan. Ag-awi daktay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lahang day jay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbaga mi jay istoranak ko. Di ka laagbain. Kasanon, numakadanon iti masaknan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasayamat te agipadamagmat. Nanangmat. Di ka mabutang, inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka laagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tiyare, bumangon ka dita. Adda simmangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat. Papayaban da kay barangay hall. Indarum da ka kano da sindi kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken kanak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem, imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidak nanang. Anya pa ingay, inkasangwan ida sangwem ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakit din. Agawaam ti agpulos tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy ije barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ngam pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agiduling iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Haan mat Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarumkan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan maidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da no awan kinapudno da dya nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na pride ka matlata, Chari. Masurunak ngamin. Takon di darum dakit din. Kaluban dati madinga aramid da. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo matamo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsung batan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katuan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga no mairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti sa usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, no pudno mo laang no saan. Kan oray man pudno bilang, awan lat ti karbengam amang sarsarita iti padam at tao.
Imbes amapan ka ag chis-chismis dita. Agmula ka kit diti kamuti dita arubayan. Tapno adda og gutom asidaen. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ijay kabangibang ang barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mo't lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta? Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid kamanan. Anya ti kayat mo nga sidaan, taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga ganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod, agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangay iliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang dato'y lut-lutoak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan, mahal. Naimbag ta na sarakak mo't lati pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan. Naskan nga alaamon to'y anak yaw. Iti day di anak ko. Nga imbatim hindi ka na kami in syudad. Tiyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi, kung nayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas si punatay. Anong ti sakit ko? Tiyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuwa. Di mo ko mabaybayan ti apo ko, Kwan. Si kamot na ti amok apangibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay ko. Iswa sinapol ka. Si kan ti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat asawan na ito eh. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kuwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Wan, nabayagan nga sininak di amat anak ko. Iso nga ron nga nag-awidak ito lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko ijay syudad niya. Jaklaim pagarup. Ang damot gayam na palabas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapay mat nga ng rabi Mangantayo pa'y Saan? Ijay iton balay ti panganak. Lloyd, pangasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensya kan, Chari. Agwin na swastan. Kunak ano na pudno ka kanyak. Ngam saamot gayam. Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon ngay no datamot ten tinaaddaan iti anak. Kabaalam gayam, basta panawan latan ti anak mo. Akas itinaramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensya kan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Jaklaim pagarup an aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gaputa marigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamhan mo't gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao.
Ngam si ka magayam tadda palimod na. Nagindadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas laawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam anagbaliw ti kurti ti pamagim anagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray kumano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik di anak ko. Naimbag paikit di adagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbag bagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala, iso nga ita, agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko, saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wen, nanang. Bumuludak man iti kwarta man ang dalen. Paggatang mi ko maitibagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho di nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Saan mo't manang? Nung kalkalpas na lang amin anak babae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon la ti painakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y laang. Adyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day takot ngamin tanang isam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amanang? Adyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen ta? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Gat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda mana. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, ada iti abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasamot ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka naya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit de tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilugan ta. Kat no makaurnong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ng jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Mga no agbabae manan. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas jak klase ti asawan. No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Numjay nga rod asawak ti pampanunutok. Ama nga no isukat na. Agabroad ka kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Di nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kwa na. Da kami timang bantay kenkwana no kaya mo.
Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito'y balay. Talo kami amang bantay kan kwa na. Siyak, di tatang, kaninanang. Imposible ng agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apo manaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom, tadituyan balay ti pagnadan na. Jack kumakayat tamumot nga idi pailaan kat Jack kayat ta dyan agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipagna iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay na jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng, ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat at agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadok day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa'y nga rod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anum ta gwapo, no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, nabi nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanula, unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde, jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mat na makipagnaad katananang kantatang mo. Abangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangaramidan dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan ah? Sayang ti panagabrod mo. Alang aron. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit itisan mi akayat. Ken kang runaan ti amen. Agtrabaho ka. Saan agaputa adda ijabrod ti anak me katag senyorito kamittan. Wan, Freddy, tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mat kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasahan ka naragsakan makisarsarita kanya.
Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw ditoy. Kaya't kung ti pumano ditoy, Lena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Munusan, agawid ak pa lang di lugar mi. Ay, saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya, agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yan basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh? Sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tagnaw makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan, Lina. Bagbaga to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may, Lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't nga min sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtang kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway! Okay. Saan mo't la rumrumor ni Freddy dita balay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalay. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot, tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ro, ti panagkuyog yaw. Anya, itatang mo, tila ibagbagana. Ita niya kumaga pungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay, jak marami da ita, tatang. Mangan kan, Freddy. Apay akit kita, anak. Kanapa naglibas ka rin waritay? Nakainom ka pa asim mangpet. Anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya da ita, Freddy? Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy. Ha? Ay, no, ibaga kawan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka ngay. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan na maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay itamot laang. Pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. Dali mo da pa naggustom kanyak. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagniw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na.
Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudnutin danon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taultimo, kabsat mo, kasya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga kumpanunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay saan, tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak maarami, di bagbagayo. Saan di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dito abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, ah? Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asika lang ti love ko. Ti babae, iti biyag ko. Ala nga rod. Jakon agawid, talagpasit pa iti kontratak dito, Aywan, nagsuldo kan. Pauitan na kiti kwarta, tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lina. Kwa? Damot basit, ah. Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tanay. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kita kisaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw. Tapno dumngag jay kabsat maw. Masyanak kan nilina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dayjay latan a lalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ni mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Ah, kwa, busy ak namin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay, adamar arami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Pat-pat jam. Kanulbud dayjay lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto a nakakaasi. Isa denggam mamma ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunutam. Makaawit ka ni Jay Pilipinas. Oh, wow. Ada nga may nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunan. Kasano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't laa kayat ti pamilyak day dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan na klaang. Kat
Ada kanyam data ah. Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, aklunik sanda di a foreigner. Ta, alaan na ka no, ije pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron ano kastalena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Frede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalikmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbaliw ako manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. No kasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wantatang. Apa man aman pasti kasarmi, alaan na kun ije pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mau. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamikin ka anak ka. Tano saan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo nga ni. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mau. Kayat mila unay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ah, ni, si ka magkayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastog. Wen manang. Adamot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa na ito'y iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan manang? Hanggang sanak ngaglas-lastog. Pudno ti imbagana, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Ada kumparek ama kaam-am mo ken kuana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da ko makan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti dadya balay Wen ada gastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong tasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akon. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya?
Ay na anak ka. Apay nga yakas tamot kang tilangam. Nagkutong kamitan. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawak. Basit lati pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kun ngagsublikan ko na. Ala, siya ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Ah? Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaiso gayam na jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka ah. Agyaman nak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay nga eh. Mabuti nga kon. Agkabin mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli ti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amangan no maornos tamot lati amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangan yun di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay yu ti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng. Nanginan samot. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatang. Alam nanang, gatangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibagana anak. Namagan nyo palaan. Saan awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen gatangan mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanubasit na usarda kanun. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no mati kwarta na. Jak amo ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan nun tayo ginatang mi awasing machine niya umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbagan na Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalman. Anya? Ni, diyak mo day tatang. Kasta aya, anya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga roden no ginatang yung gayam adyak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saan ang tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan.
Anya kamutan, Rico. Inlakom gayam di washing machine adi mo man laing bagbagamot kanya. Nalipatak mo't ngay magakan kan. Ala, sana balay ta na amuamaon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom ngay kat kagat-gatang laday jay. Adda nga rod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Amot Kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan, Rico. Adda nakadamagak amapan kapay lamakipalpalot ije kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagrigrigatak mo ti sugsugal kaw. Naa, kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan laeng. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, diyak amukan ka. Addan do aputot mo. Ngam di ka pa ilaagnak-nakam. Aramidan mo't lata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Unay kat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay boy, amam hindi kalman, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapad naman kanugaya mo kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Nangaw-ngaw kala ang ngaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inakla makikaruba. Una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Mada kamin. Ha? Ni, apay buyet, anyat gagarayo. O may aramida ng ti kabinet iti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Rimor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidaan nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak. Tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurmi ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumot nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Ket awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Ha? Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugal iti kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo dayta Na, ape adi mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ammo dayta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamuak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabos kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan nak nga asawam. Saan akasta? Ngam kas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, ang dakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man.
Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta. Ngam sabali ngamin ti kayat mo mapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia. Mabagkulak mo ten ano kasta. Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin yung nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak dagiti ganwat mo. Dagiti planom. Wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao. Inga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman la iyuman nga umunakan ka. Ay, awampay na puuta ka kastangay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirumbang nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos mare. Iti payla sa bali a tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama surusurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak ngay bilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla ti lutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamo ti pagbili pa kiti asawa. Ta ultimo ipapanay ti karo, bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di mapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asal agpakada no simang putong. No nalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Dakmat lamasango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na gitubay. Nasayat nga rodan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Ilusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? No kasta, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamad na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko talaga day jeng anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na.
Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Ala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kat mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akma ang tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul ang maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag, noom-nowan no saan ti aramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraan iti kayat kong aramidan. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamat-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man ay gatang iti da jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, amok. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay tendulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang sa binagbagaan dak. Kaslakit din ubing abasit as sir-sermonan dan. Gapoy timbagbagam ka nakwada. Saan man na tila ipulpulong mo ka nakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita. Jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng. Tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo. Maamuam amin nga ramidak. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston. Di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak. Di naktumo ila denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagang. Inaldaw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot ngamin makimarmaritis iti karuba ti aramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsao kamot awan pa'y ganas mo't asumanao da tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya pare. Ha? Anya flight ngay bagbagamot, maray? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan, intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga ron, Mari. Agawid ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apay adi mo yung bagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad.Ag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyak kang mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, mariknamon ti parpariknam kanyak, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brudak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida.
Agyaman akta naka-online kan. Apay nga ita ka lang ag online. Kanayon ka akong kontakan ng offline kamit. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang na, ari ko. Kano, nagbakasyon ka? Kagapgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid dito balay? Apay di mo impakam mo ang nagawid kagayam? Masapol pa ilaya. Ah, akit wan taasawa na kit nga road mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga bagbagam? Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ang maamuam. Anya? Adon tinangibagbagaak ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay nga yakas tamot ng ti bagbagam, bakit? Saan ka diakas ta, Di mo't plano tayo day, ti agkasar. Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko dayta agundaway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti ta saan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam-idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya?